pepo bawuzana guterana icyo twaje kuramya Imana no guhimbaza Imana amakuru yo kutubwira ngo hari abatashaka n'ayanyu muyagumake ariko tubyavugire ku gatuti k'Imana azavuga ubuhamya bw'isura banza gusambura umuryango tere haleluya no kubasengera gusambura izindi gusenga sendere amen haleluya chamtani ekosa lagari ukumura muziki kosu zikaskas wani kwivyo mukaruta galina abanyamubiri hari kintu gikomeye gikora misirimu haleluya dufata umunota umwe kumwibuka. Sama murakoze Imana wamugisha. Yesu ashimwe. Yesu himbazwe. Mbere na mbere nshimiye Imana yo mu ijuru yemeye kuturinda kuva wa munsi dutandukanira hariya twibuka izindi tariki ngizi. Ni benshi batambutse batakiri muri ubu buzima, ariko Imana yaturinze abangana gutyo tukaba tugihari. Imana yo mu ijuru nishimwe. Ikindi nshimwe n'Imana, ndashimira Imana yo mu ijuru kuko umuvandimwe wacu yavuye hariya mu Rwanda. Twari duherukana 2018, ariko ndashimira Imana yo mu ijuru kuko twongeye kubana muri Fikorwa. Imana yabikoze nishimwe. Ikindi nshima nk'Imana cyane, ndashima Imana yo mu ijuru yandindiye muzehe tugize igihe dutandukanye. Imana yamurindiye muri kiriya gihugu habayemo intambara nyinshi, ariko Imana iramurinda ntiyapfa mu bapfuye, yongera ibona kuko ari ngombwa kuko dusubira kubonana. Imana yabikoze nishimwe. By'ukuri n'iby'igiciro cyinshi cyane kuba ndi kumwe nawe kuri uyu munsi muri iki gihugu. Tuva ruguru tumusezera yari yavuze cyane yanga kuko bakaza bavuga ngo tugiye kumarisha abana ngo n'ubwake muri Kenya, ariko ndashima Imana yo mu ijuru kuko asanze abana ari bazima kandi nta n'umwe warwaye bwake. Imana yabikoze nishimwe. Ikindi nshima nk'Imana, ndashimira Imana kubw'uyu munsi yashizeho ikawutoranya yonyine. Nta mwana w'umuntu wobitegura, nta n'umwana w'umuntu wobishiraho. Iyo haba kuvuga kubw'umugambi w'abana b'abantu, iki kintu kiba cyarashize, ariko kubera kuko ari ikintu cyakozwe n'Imana kandi giteguwe nacyo, niyo mpamvu nza nyicara naho nyicaye nuko mbyibutse kavuga ngo Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Imana yo mu ijuru nishimwe. Imana niyo yonyine nasanze izi ikora ikintu kandi yarangiza ikagihagararamo. Uko Imana yokura umuntu hano yarangiza ikahagarara, ikahazitirira, ikaharinda ibyonyi, ikaharinda n'abanzi. Imana yo mu ijuru igira ubwenge kandi izi gutunganya. Imana yabikoze ihabwe icyubahiro. Ndashimira Imana yo mu ijuru kuko yari yarampaye umugabo w'umukristo.
umugabo wanje yakundaga Imana kandi akagira amagambo make pe, ntiyagiraga amagambo menshi, akagira urukundo. Iyo yagukundaga yarashoboraga no kukwitangira, akaba yobona mu kintu yakwitangiyemo ariko kugira ngo akurengere. Imana ishimwe yari yaramumpaye. Ikindi yagiraga ubuntu bwinshi. Jewe igihe dushakanye dutetse tugiye mu nzu yacu, yarambwiye ngo nzoza ncumba ngo kugira ngo undi muntu uturuka hanze tutacumbiye ngo ajye kandi ahage, kandi ibyo twarabikoze. Yakundaga abashitsi, yageze agaburira umushitsi, akita ku mushitsi akareba akaza yumva kuko bitahagije, akaza abona ko umushitsi atahaze kandi yamugaburiye. Amen. Ico ndakimushimira cyane. Hageze haza abashitsi b'itorero, agahagarara agashashana, akazarambirwa ko amasaha nimugoroba agera kugira ngo baje kubatega, kugeza aho yaguze ari amakuru tabiri bavuze. Aragenda mu iposha arayagura, aravuga ngo nayi kanisa, kandi ayabika mu ikanisa yazanye mu rugo rwiwe. Twaje kuvoma amazi yo kuhagira abashitsi tukajana nabo. Rimwe na rimwe kamubwira nti se kubera iki uzuje kuvoma waretse nyine abantu b'abagore tukaza tuzana amazi byibuze ukaza ugenda uyashuhisha mu mazu, ariko ari twayavoma. Arambwira ngo ntiyokora icyo kintu. Ni ibintu byamubagamo kandi yarabangukaga, abamubonye baramuzi kandi baramwibuka. Mu kintu kijanye no kuvanga abashitsi yageze akigeraho ukazabona yabuze gukunda konti yozefatamo. Kindi yagiraga umutima w'impuhwe n'imbabazi. Twari dutuye ku iposho hari ku nzira abahazi, kandi abazi ruguru hakunda kuba nk'amazu ya kampisi, yari yaravuyemo abantu. Rimwe na rimwe umunsi abashi baje bakaza bajamo, akaza agenda azunguruka umunsi w'iposho ngo arebe kuko ngo ntabashi ngo baburaye, ngo kuko uyu mushinga kivepfo ngo atarabona akazi, ngo ntacyo bafite cyo kurya. Akagenda anyura muri ayo mazu, kazangira bake nkabona karadahifu, akambwira rimwe na rimwe ngo nimba acumbire. Icyo kintu yaragikoze ndakimwibukira. Hari umunsi icyo gihe yari Bukavu, shira umushi mu murima ngo ndangize umusharangiza gukora ntarabona ifaranga. Ababaye ruguru bakoresheje abashibaza bishuza nka nabi. Mwabayumbemo ndabashimiye batware banje kuko mwabanye n'uwanyu muturanye, mumaze gushika hano Imana iramuhamagaye. Imuhamagaye arabasezera, arababwira ngo ijambo ririho mwebwe mwabayumbe basigiye abana banje. Iryo nararyumvishe nkiririye iwanje, none nsanze mukibikomeje uwo mwuga muwufite, n'ubu mugihaye muvuga muti n'ibindi tuzobigeraho. Imana ibampera umugisha abagabo ba mama, Imana ibampera umugisha, Imana ibahereza amahoro aho muzoza mukora hose, Imana ibahereza amahoro. Imana ibampera umugisha munini ko mwamenye abana ngasanga batararaye. Murabyumva, mubyumve neza. Ndabashimiye mu abanyamurenge mwese mwakoze iki gikorwa, mukaba muhagaze hano kuri uyu munsi, muhatarimwo uriya waje n'uwanenye uwari inyuma, ariko mwe mwaje. Ndabashimiye, Imana ibampera umugisha mwese.